onko so enti ezi ani fufuro bi a me ka che no so maame no enye sa na omo mra ne yeden etie se onyi ska oni kwa se ogiska enti nsuo no eso yeden o ma ye bi yeden e ma yesa so enti ya me se time o musua sa de no no yeden oni ho ena ni nua ka se omo mra no ma kwa se ma ne ma nsuo e se o ma o se nsuo na nsuo ska na yeden onye enti enyina ye ka aka ye ho ti enyina je kai ye ho me ba cho join ye se live Facebook some 93.1 FM Facebook na join jumadi nenya yensu ade kama you me Facebook for no ba nti monko so amomla muni ho adanse won so share na onua bi onya bi hwe no na won so anya bi ahwe amenko na meko message no ebi emfa emfiri honom Kwabena Denchi or say I'm a Christian bet madam more fire Kwabena bia fire I say so to me join in sounds na Kwame I don't know me no din dey to aso no mentimi hu because in sintino Kwame Mus or say Masha Allah more fire madam eno ye Kwame nso dia watimi e dia ba e Facebook eno no Isa Abusi or say I'm watching you live from America, New Jersey. Yes, see. Nemum. American and say you so timba. Now, Baba sponsor be so kama ha. One young crop for no more Brazil ne other countries in patch. Almost momra na more John be so enye kama. Sounds na Hassan Harun Isaac. Was say I like this woman. She do a very good job for Muslim. May God Almighty create increase her knowledge. Kwame that's Muslim ko no ye manyankopon ona ono nyankopon no gini di ono nyesa Muslim da be be de manyankopon sanso Kofi Yesu or say I really love this mama Kofi that's say on so joining our journey jumade kama Nasiru boy Nasara boy Nasara boy ono so eden da on Facebook no messages me samba na mababi da kan nyanso no e de afri honum ti mo am so amabana mbabe tonto ne ma na masa monye study na bibia nso no entimi enye kama na mamusa yo no o se oji Kristo dia pe my Bible no je se se oji Kristo dia enam ne so na obeko osura hemam na ti Roman chapter 10 verse 9 Wasi se udi wanu pem ka keke se Yesu Kristo Nyankopon ba na wugidi se Nyankopon nyane na firi ofo ma obenya nkwa na chese obenya nkwa dia na chese wo kwa heaven no ana me ka o se Matthew 7:21 no so Yesu si nyamo amusimi Awurade ana mo be ko soro ayemem wa wuye meja na wo soro na pede no wo na wo kro enti quotation we wodo to amayi Yesu die no Paul die no ne ka ne engine me ne ko ba bia enye ase Muslim na Paul asem no de bia ma from there Yesu ade ma o se de bia ase Paul asem no ase I contradicting Paul se Paul no onya odifo ena wonya Yesu suani Yesu Kristo achi ena woka se waji Yesu ayede edi enti Barnabas ena de ni Philiteros ena ode no call Antioch so se Paul nsem bi wo okro twere okra se ukura unyini o ukọ Galatians chapter 5 verse 1 wasi ya wo akwala ba ma na etwa ne dua Kristo ho manfa so anya de ema no enso ukọ Genesis chapter 17 verse 9 Nyankopon share se ya wo akwala ya ntwa ne dua ansa na ho ya de ne ho ate so enti se we no enka oba Islam wa ya wa hadisi bi wo ho a eye story a omo di komshani achi etworoye enti hadisi bi wo ho se nipa na ntworo ne ya anti ne ya yemfa nya adwuma enti Paul nsam na nu kwa so mo de fra Bible no na nke so mo tworogu Bible book fufuro bi so Yesu asuafo no koda Paul no mu nsa ono a wone Yesu anante da no na no mu nsam kola doso se ne Yesu asuafo no Yesu suani bi e friend Bartholomew Bartholomew ena ukọ Bible ma ni book ayera efri Bible Barnabas book omo ye efri Bible nti monko famra Bartholomew book no na di adanse se Yesu bae no wanka se ntia ware amienu omo yi the book of Bartholomew no so efrim so ukọ Matthew chapter 10 verse 5 for hokro no omo bubu asuafo ni di a Bartholomew din beba enso ni book na wo hwehwa onye de okay
So can pass a poor simple. Mom say Polonians and Christians. Okay. Polonians and Christians. Okay. Assemble or how can. That's a near commission for the any boy bra. No for the edgema. Or can't some say near commission for the any boy bra. No what would the Nidiana to knock or far commission for no dear. So they say Oka Bible man. Philippians chapter 2 verse 10. What should I say to join in Uncle 2 years? Then Yankopon and Yanimundam. And so Obakaya, Oka chapter 4 verse 8. Upon some fire to call pop TV show. Okay. I got children idea what we are singing now. Emma upon some catch the Jesus Christ to say. So Obako to us me upon some and coming the dear what we are singing either. Ever mouth. And I used to catch and say Satan free me so ni acho asako to sorry Erade unya nkopon ono nkwana somono sa na Matthew chapter 20 verse 28 Yesu Kristo nyankopon asundwe nka no what is said the onipa ba na mase yan som no no kura ba sa yede obesom ti Yesu Kristo no amase o nyankopon yede yan som no o si nyankopon na yese yede yesom no Yesu anka se yan som no ye nipa. Okay entino sare sitia enumere Mama obi amanfo ani kama pa yes Facebook no me pa cha mombra oba na wa share na onua bi susu no anya bi ahwe na adwumadi no enso etime kama mse na yesua ade mama number no na egu ase no 0550915068 eno mama number enso eno ntino na wa John Jumedi bia nso no etime kama ne mo bra Facebook sisi e ba choba share na obi nso no enya bi enhwe me so se nwuma Jumedi no wani agye ho papa ma me ko Facebook na menyi messages ne be mi dubi nsa fan free honom na yento aso Said Kofi Afo say assalamu alaikum ajia am Kofi Yesu Afo from Breman Jamra. You guys are doing a great job. Keep it up. Allah bless you all. Yes, sir. That's Nyagupon. We shall also so. Said and I say Said Muhammad saying, God bless this woman. It I say Nyagupon. We shall also so. Sansuna Majid Ibrahim. Aja, may God bless you. And then you made Aja and then say Shande Bahana when Nyagupon. Nyagupon Shara. Mamus na ntiasene nhunu no. Enya dodo. Sansuna Muhammad on say Masha Allah. Oxygenated blood. I say, Madam, spoil them for me. You are better than end time pastors. God bless you, Madam. Okay. Also, that's why we are very come. Sounds not Adam. And I say Adams Anaba. I say I'm watching you live from Offenso. Today is my first time watching you. Thanks very much. Malam, I say Malam. Zero to more fire. About Wanya Malam Misro. Wanya Malam Misro. Sounds so Frederick Amankwa watching live from Saudi Arabia. This woman is too powerful. And also Frederick Nedia what about Facebook. And to join it, what is Facebook? Sompa 93.1 FM. Sompa 93.1 FM. Facebook. Na oja commenting. I wanna share na unyebi enso so enyebi enhwe na ma asem ade Yesu ane nei akofa Paul asem bia mbesi Musa nso de ababetum ase ofa Bible na Paul nsem ba say Paul amantem nso sendi kanfo atakber Allahu akbar Paul amantem sendi kanfo ni Bible mba bia Robert entwa mfamre Paul betimi asini Yesu Bacho debi. Paul betimi asina. Ba yesi wa amante ba ochen edikanfo. Omodo amano na ka ni Bible meme wo point means ni Yesu. Okay. Point means na Isaiah. Na omodo amano ka asofo bebre ka se Paul amante Bible say Paul amante mo sine edikanfo ni Bible. Ya ntwo na Bible mu ba bia. Paul be den wasini Moses ana be den wasini Abraham. So, sa dia enema no de ba na efo. Akacha say we boni a Yesu di ma. Na no anso twa no Luke 13:28. Wasi dan no mbu be say Luke nso ya Paul akora me ba. Luke 13:28. Wasi dan no mbu so atware mo se. Mbu hu na Abraham, Moses, ene adifo ni nyina na mo ya pa mo afiri mu. Eno so ya ndai. Nti Paul amante wo ka say Paul amante mo si di kanfo na che say wa ka say ti adifo ni nyina. Point means ni Yesu. Point means na Abraham. Point means ni Moses. Solomon mu nyina Paul betimi ase na mo.
nti amu do ma no na ka endi Bible mu ba bia de owo ne quotation no on fa mra ne but Alentina ofa Bible na Paul nsem ne do so chen ada a servant ya Nyankopon esma mo no sa Bible no ana say first Bible na ya be 76 books say say akasi say something odi for abia tamu manyina ene afa he opa original one say okobo ayi na obede obenya ni nyina book no mayi afrim nyina okobo a onsa beka osofu bi wa akra ana o say waware mamienu ana o say wonti ase akobo Bartholomew book no na kankan no akiro ba bia obehu say Bartholomew a woni Yesu Kristo nante ye no oka say awade mienu nyade enya bone no wo yi sa quotation no na wakan Barnabas book nyina sa afrim enso Barnabas on the Paul free terrors I don't call Antioch oko Acts chapter 11 verse 25 obehu sa dance we ho me how ne say se Paul enchen di for number dey adentina omo nsem yi film ne mu de Paul de mu chihye entina Isaiah chapter 29 verse 11 no oka sa Prometheus mienu frisi na popa wa Arabia o se Galatians 4:21 to 25 Paul na chroye say Prometheus mienu frisi na popa wa Arabia enso uduru ba bia wase de ba akoya afana ba akoya de hye ba na de oya afana ba no ye wo no honam kwan so eno na akohye akoto bi mutirim say Ishmael de oya empana ba so asem o ka kora nyame fa ebo ne de enche ento obi kana sa wo anya sharp man Genesis chapter 16 verse 9 musa ne say na obi a oya empana ba na Nyankopon soma abofo ema ye de din kasie we beto se ye wo no a ye be fe ne Ishmael asense Nyankopon watie hwan sankyere ne Nyankopon ma ne si emra na Hagar pensuo ama Ishmael Genesis chapter 21 verse 14 baby ana Ishmael da wo ne nan ena nsubula ye de efiri ho ne me de e ba ye okay ento abo ha wakan a woni mi say de Paul kan say ba akoya afana ba akoya dishie ba na de oya afana ba no ye wo no honam kwan so no enti say Genesis chapter 25 verse 12 waka say Ishmael be wa titire dumienu empana ba wa titire enti wan fa say quotation obi a woni mi say quotation we say na adana ntokwa fati asie waka say on pam afana ne ba no enumanyama so de asofo ne nkan ene say o man ka so mo mawiase nyina Petro e be fa he okwa Psalm 118 verse 22 Sam na bu be fa say ebo abantofo apo na be ba be da ne twi ahye tu bo no enso so ebi muti sa asem we den e di ma Yesu Kristo enso Matthew chapter 21 verse 33 Yesu bu be ma be ni ko wie say Nyankopon soma na di fo ko Jerusalem e na omu kunkum omu enti ebe gi ahinie na firi Jerusalem fo nsem ne de akom oman foforo Galatians 4:25 wasi Hagar ni sina popa e wa Arabia enanu ni Jerusalem seso sanka de hye den ka Hagar na nka ya de hye so no papa na Egypt hene e na ohun se na Sarah ne ya na Abraham nyam suma wo mumu no e na ne papa ni gi se bi beba ni fie e na ode na fona ne ya den e ma wo mu okay Alentina join me so say you may so on party so dia o ba betia Facebook no abeto to board aba park no so to say ya na Robert ntwie no one opportunity so na aye ya but we be a party so dia then mame ko Facebook na meniji bi enfri honom Adams Kojo Safo o se haja Allah bless you okay and answer your prayers okay Nyankopon enso insha so no ko fiesu ode medi kan sare fofra baba ma kan ode ntimi san kan biu Zaria Razak anase Zaria Razak. Please, good evening mommy, I'm Zaria watching you live from Northern region. Some pastors last said that Muslim is not from God, that Allah is not God. So please, I want to know the truth. Okay, mama. Me show some question what I say. I said the last time I say now so big I'm preaching. Now so no say Islam someone in free Nyankopon. Nti obese ho no chichi mu kakra de man nti me ba na wa chichi no mu de mam nti ma men carry ni susu friend Sansuna Rashid Said and so say this woman is great teacher. I'm learning a lot. May Allah bless you. Watching what the time for this program? Okay. Yeah, about 7 to 8 to 9. Saturday be 8 to 9. Na yaba Sansuna
Paul Nkansa, watching you live from Agric and Zima. God bless you, Mr. Host, for your questions. Okay, Mr. Asiminia. Sansuna Musa Dauda, Masha Allah, the truth shall set them free. Mama, you question and mommy. Amen. Islam some start our Bible. I just come to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I know the time in Islam some buy Christianity and any Bible. Uko Bible, who never be I to say and suma and Christianity. So Quran chapter 87 verse 18 and 19. Quotation where he am a father bia Quran verse way me a program bia me person kai ya kaka yam. Okay. Quran chapter 87 verse 18 and 19. Now go back to Commissioner Muhammad sallallahu alaihi wasallam say asumra de man no wodi ka de ama Abraham modada. So and at least of one to move am say mo pa Abraham kuku mapada. Anti mo na Monti asie yana na Abraham wane na yere sela osori anopa he no afa ne buta wade ahoro no ho wade ahoro ne nsa wade ahoro ne nan okwa asori da mu a asama waka ni say hey la 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 ila la 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 ila la 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 ila illa Allah ne che say ohini bia no afata say oyade osom no jo tufo nyankopon so enti ekwam shani Muhammad la ila illa Allah meta to say those days na mo wazaria no am tati say nkra no mo ye o mense no mo toa la ila illa Allah ne che say ohini bia no afata say som no jo tufo nyankopon enti ekwam shani Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyankopon aka kire ne say som no de man no wadi ka de American fo no aya nuanu Kristofo nya bie no wonte ase enti na Quran chapter 10 verse 94 ene nyankopon aka kire ne say the tini bona si we di sam no de man no de anya de onko he Bible mu enti na ya Islam in the Bible dawa ya fatu ya ho so say Kristo ni ahho ya wo hene wan kremosumu ne ya de Bible aye de etitiama na ho ya ofam enti asafo no so tie ya ye koyi Islam e Bible mu aye de amano ukwa Nehemia chapter 9 verse 4 wose mra so ne ya be soma ya mfa ya ni ntiamu fra gidiefo emre so ahho am na de omu ni tiam say ya nkremofo o ma ki o matwa uko Mose umeto sumienu etire asem mudu nsu kwesi eduonu baako nyankopon aka kire Moses say onfa ya wonya kuduo na nasunsunya ya wo no fa nsuongum no fa si ehia da ho mo kwa akosoma mo fa nsuonya de enhoro mo ho uduru masalachi bia asa amra we ube hu say ye den ye di so uko kan the book of Zephaniah chapter 3 verse 9 wasi nyina de kasa baako beba besom Isaiah chapter 28 verse 11 kasa na ya poto kasa ewiase nyina soma de kasa baako som so ye Islam ekoduru kremoni ekoduru China okwa China wane China ni Quran na omokenka na Ghana ha ni nyina yede baako yakoto sori de anim butu fom Nehemia chapter 8 verse 6 oso di for Ezra obi enwuma ni mo no omani nyina sori gina ho no hire Awurade Nyankopon kase na omani gina Jesus amen na mema wansa so na okotoi esori yede onim yede ebutu fom Yesu Kristo Nyankopon asunje nka no Uko John chapter 14 verse 15. Yesu sister mudomi amunya de. Muni mashade so. Uko Matthew chapter 26 verse 36. Yesu ni na shia for do be first Gethsemane. Okache na shia for na say arwa hye me kra so di ko wom. Montena hana mana menwe. De Yesu ko na nim kakra na odi na nim ya de. Abutu fom ha mana bompa mu do bo nim butu fom. Islamic worship in the Bible. Nkrabofo ni di Bible meduane ni nyina jamu. Enti na yese momra medi bi na nya mo nkwa na eso mu di jamu. Enti na ya ba no Islam in the Bible. Tinkramo na wa Bible wa Quran. Tina me so say what ho ase mama chichim kama da na mum mon kan che runs for the so ensemble no me wi ni mama na asaje ho aye ya ha omra no me hwe emfama me John Jumane nche bia na me mo akonya na so afre e de abane mo sese de mesre mo amagusu amofre na mo ntombo ase nche bia ne asori a odi e call no mane nsu a opeso be sponsor Jumadi ya the same number now the fair na sese de end as ma unsa manfo fra na frefre nti esremo ye pon Jumadi na ma fenem channel so se Jumadi e ba wa kom memenda bia wa ba abo no wotwe e kopem no nkron na Jumadi e ba kom nti na the first time I wo hwe bia mesrew na or make it with us every Saturday from 8 p.m. to 9 p.m. and Jumadi e ba kom channel so e fa e mame na bibia so no intimi ne kama sana minua obed
aha obi de so hwe adwuma de ni kama kana wa join me panti obi e mo fire wate aha ibia so ebetimi aye kama Frederick Annan or say I'm sure this woman is a those woman who follow Jesus more yes oyade obi osua de aha therapeutic nti oyobia aha patakari nyina o Bible say Exodus chapter 28 verse 2 wasi ansha patakari atale yu jalabia no and the first patakari shawa yesu yetani say atale a yankopon ahye ne monyama e wo Bible ti Bible moduano nkramofoni dini nyina nti momedi bi momra ti etino momra na yenya enjoy bia kama yenso because adisua de de bia meka se oyiro ho na osua de bibia beso bitime kama Bible na de bia se osua Bible na onya hunumu na osua ko deep na se enimani mu osua na hwani de amasa na won hunu hwe oba ba gya chinye hunu ti se ro betantwi ne mu musua de na osua ne yenso de ani obehunu na bibia so etime kama de ama ya ni ni shia satam se na radio nkwa o se chira se yesu moja aje nkwa se na onim Psalm 37 verse 1 na onim asema ho ya man Psalm 37 verse 1 wasi ma ha ho adebone efo ho de nuru bebe betwa mogu sesere nti baterade ho na papa na fa akwa no bibia ma nyankopon wona be ma de wa koma pe so osofo ne kenka wi ya no so e da onya pastor no ho sasem no mo bi te da no I said no so smafo I was a pastor or ada onya pastor Psalm 37 verse 1 osofo ran kan kire ne da nti da na obeti ya no ho sasem no sa so yeah, some Deborah yesterday last week the message say about me pacho my platform ni nisa agree wo honum nti Ransford monhwe na Deborah free nana mon broken em fama me see Deborah free nana mon broken on Facebook honum fama me see hanum ne ma me ni agro ha tu nim so be diagra na wa gonda for baby nana adu was good job woman okay nana adu ya say so we dey e buy Sansuna Mohammed Naf or say I like her more and so era say so no odo mama so do nyina okay ntino sana city enche bia na meba mo akonya na won so afre e dey aba nemo mama number ni bio 0550915068 0550915068 na ofra obetim ajo so me ba cho yesu ade awie no wo de me yesu se quotations na de wonya mbre wan twere kra me yesu se base num nsiade konso ni koni du de watim atwere ede go na be pamu no akwa kenkan no akosua de wonti ase no number ne gu screen ase no na wafa no afre oh mama me ken na ase me ntiasa na mati ase de wonti ase no obenya mre no wa cheche wa se kama kwa mesro last week kura ya creative platform Islam in the Bible okay I am fam kan bia ya fam kan Islam in the Bible nti wa pe bia no abaso am ya de ni ehua okay ntino we no ofra am frɛ number we a nti ipa fra na last number ni 68 no okay ya de wa kwato so okay ntino kum yesu ma den kwa no na kwa chere me kwa ne say they say you are kum yesu bia me ya chi watum na mo na ga janshe omo across bubo omo kam no na say me chi wo mo me di Deuteronomy 21:22 na ba busa nse wo papa na de no bo across so nka woni beje o wi esa o si Judas ye baifo ona ma yekum Yesu o mpe na asem ntu ne badini na nso obi okum aponche ne ho ya wa hina ponche nkwanse udi ye de Judas ye nkwan ya ni so on say adifo no o kwa Amos chapter 3 verse 7 Nyankopon su wona bibiji wo yi na di achele na difo okay na nsa ya mi hia de Psalm 41 verse 9 Psalm 41 verse 9 okay that David schedule Judas ho nkoma obeba be Yesu ayede ama ni nyina o Bible wow no enti o come Matthew chapter 26 verse 20 Yesu ni asuafo ni hye mu bedidi no woka se mumu ba ku be yimi ama na de nam ni so asintu de obeba ne de onwie aka Nyankopon soma Yesu so mna mewu mfa ni moja mpepa e bone na Judas yi ni ma de asanka onya bone o yeah na wo come bu se metire du ba ku imu wotwe ho okoro wo so obeyi wote ni afura hu ye hiem no de odiboye ni ayede aba besi nanan enti David shall Judas Hong Kong Psalm 41 verse 9 Psalm 41 verse 9 ti me so say mo atre e da to na
Zewura or say good job mama and Musa Zewura ne dia or the bad no Sabidi mama ma afre for no so akonya kakra na mo so no form dia mama pa cho Fred ba na wase Musa no na ma ho ati e dia mama 0551 931 931 0548 931 931 0551 931 931 0548 931 931. Me ba cho first studio line no ento so emfa emame 0551 931 931 0548 931 931. First caller so nyankopon so enka won so million I want to say me ba cho nyankopon mo da che me ba cho odi no bia na free this is Emmanuel kasa da kwa me Mr. Mama minti wanyume ntientem nka I was at lady ni ye juma ajuni me kat ajuni ye juma pa because he did a choice some that you too for too good too much that Obama and many tiny eighty. The Messiah for the number no WhatsApp line now. WhatsApp group no number minor. When you any do I? Me ba cho mate. Me de be ma. Me so me da say. E ba cho so asundwe nka wanyume. Hello, mba cho wasu na nkopon asundwe nka. Hello. Hello. Mba cho oso asundwe nka. Hello. Mba cho na nkopon asundwe nka wanyume. Nka so. Mba cho di ni ba bia kasa free. E plan mi sa me kasa free to podia. Zak ma meti wanyume ntientem. Yo, madam no ni mbia na odi kasa no. Ni mbia no so. Mbia ekuta madam no se Christopher Jana na kasa mo chire ba bu no a. Anya de meni me gina o mai mu ha. Ama tun kutregu enipa ni ake. Sure. Na me kasa Christopher no challenge no. E the more na ukobo kuno no the more no be hiti. Kana be really more city. Obi aso ma o semina. Aware mienu kwa na ka mepe obi kwa ma ya nso still ya find out ya obi anya. Obi anya to me challenge awale mienu bible no menim bible me chi nim e obi enim omo dada ni patete. But I say 0551 931 931. Nyankopon asundwe nka. Me ba cho wosu asundwe nka onyume. Hello. Me ba cho nyankopon asundwe nka o. Anka so. Ba cho di no ba bia kasa free. Because from sister Fia, me free to know ko. Sister Fia ma minti wanyume. Mama ni a great Mama ni a very, very great woman. Mama ni a genuine pa, mimi a Christian. Okay. But mama ni just a come up pa, ni sabon na ba so on so anya ni o ye ni do pa. You bet you she be for you so. Yeah, with that. Mati, me so me da se. Nyankopon asundwe nka. Me ba cho wosu asundwe nka. Me ba cho di ni ba bia kasa free. Ye ni ntente ma. Pastor, o di ni me kasa free sinya ni dema. Me ba cho ma minti o. Oh, mentie TV no. Why? Ye ni nkomo. Me ba cho Nyankopon asundwe nka. Hello. Oso asundwe nka o. Anka so. But you didn't have a cassa free. Now, you food ready now, so TV set in home. Why? Hello. Me ba cho me te won kama minti o. Me kasa free abodi krom. Ba cho odin. I from Naza, you don't have reporter. First time minti o. Mama me dana sepa wa mama ni agyan ni pa. Asema kan nim se Peter my you sepa ni ma bi ekoso Yami sia na pa, yele so nyakupo di for pa ampa. Mate. Bibia on ko so amboe wa. Okay. Yen so that. Okay. Me ba cho so asundwe nkan. Nkan so. Me ba cho di ni ba bia kasa free. Nkasa free, me di ni relative nkasa free. Me ba cho ma minti o. Okay. Hello. Me ba cho minti o. Ntafo de wom, asante fo de wom. Obi ade wom. Na me na sambo no.
obi ade o ya da na sene na church a wo che ya bon pa se na ko bo ma no kwantenti ama na to aso sa. Amen. Mirase so on with me pass it through 0551-931-931 Mr. Oba no one very snappy e dey ama me nemu TV no so he me and I say TV no so na wo hwa Mr. na wa lower TV set and ama me say radio so a na wo lower na e dey ama me na e di nkomo na bia kama Yankopon so ndwen kan. Hello. Pato so aso ndwen kan o. Aso ndwen kan. Me pato ma ne suma me odi ni ba bia kasa free. Aso me kasa ko pe fa no ma Harry. Uma ma minti o. Pato ma ne kasa na toma kuma so pa toma kuma. Okay. Na toma kuma. Ni ani shira no so. Amen. Ya me ma ne kwantente na ngusu anje sa de na dawa na ma Islam. Amen. Na edu bombra kremo so. Amen. Amen. Yes, so era say so to pass you through. Yankopon so ndwen kan onwume. Allah. Oso aso ndwen kan o. Me ba cho too bad. Yankopon so ndwen kan. Hello. Hello. Oso aso ndwen kan. Me ba cho wo so. Iwacho maana ni wangu ponchia na Me ba cho udin ba bia kasa free. maana mekafesi le mai hivi. Udin. Le mai hivi kwa kwampanza. Kwa kuma minti ontientie. Iwacho wangu ponchia maana ni para. Amen. Ono na eka nukwe. Bible na Kristo for musi ni. Ana omba yomope dia namba to mokano cheze da insia. Amen. But I see what we saw to pass you through. Also, I saw drink count. Drink count, Papa. But you didn't have a free. But you asked for me to answer. But you mean too. You are not chance to have when you are my. That's you. But you cannot give you pana. I send back on Sayana almost like I say and say, Bible, no, Yachimu, you would die in the Christian. Into which you be free Old Testament one and then said that you matter. Essentially by this time they say Christosum shall see free acts airport and I ask one on the airport and when the Christosum starts free and Timber John so big neck to be for Kram and Napiasma. Commission a party away. Mati, I will be ya no other my wife. And I'm a be on this answer to us. Okay. John 14:27 Hokorano. Yes, you call us a call as in Jane and Mede, Midijamo. And yes, so ni say Paul be ba catch us so Shiano and Sonya no correct. Who come chapter 24 verse 24. Yes, you catch us so we catch us so Shia Kristo has any panimanya de men nini. And I say Kristo has any pano man ko nchen. Ti Nyankopon de enkwache ya next week. Ye be ba kire se hwan na ye malam. Hwan na ye sofo. Sofo ni dwumadie ni sen malam ni dwumadie ni sen. Eno se be ba kire se malam fo ni bi kuta na ntwe podua obi wo ni se mu nyina ya malam ye ba ba kire se wo fake malam ena ye wo quality malam so na ko pa so bi ka aso din ka wo ani ka mi se no kushi ka se azin fusu kwasi ma minti o amu amu fe no ke ba bla fe ko mu nkaska kwasi ma minti o 40 no o kan 41 yes 9 David Kwahun David Okwahun and you give us one come say David and say David one come say obi Yesu am ti agwasi kan David komu agwasi na okasa agwasi ayi na David komu agwasi na okasa yes ti kan full version na mam why full version na kan mame it is na there so okay Psalm 41 verse 9 can full verse na mam why quick one akwesi atiato Nyankopon aso ndwen kan ba cho so aso ndwen kan Nyankopon aso ndwen kan onwume hello aso ndwen kan enka so ba cho di ni ba bia akase Wadi amesema wakasa free adansi tumuso. Mbacho mamiti o. Udin. Ya tebisi. Mamiti wanyume. Na ameno ne bona baso. Nene juma pa oye. You see o me who different
no kure wo Bible ne Quran. Mate, merase, sales with you pass it through. Pastor Asundwe nkan. Oh. Mbacho was so na go pa Asundwe nkan. Nkan wo so. Mbacho di we be akase free. E fa nya Aduma be no kase free Aduma. Abduma ne so ma me why. I'm not going to not come up with a point. I'm sure. Amen. And not far away. Okay, Mrs. So, may I say, my men for we, our Hanum. Now go pass on drink out. But I can also. But your dinner may be a cassefree. Like a traffic, a question, how'd you, my mean to you? And the bomb, I'm about to say, one may you move near Kosovo. Bible, no moon. The Bonabas is saying, I could point and turn them could never go upon money. But until now, you be on church. Okay, now go pass on drink out. But your dinner may be a cassefree. But your friend could be cafe. Coffee, my mean to you, me, gentlemen. What you, my minute, the old can. How do you by Canamophone to be to the say. So we are Cramoni. Nasa Oko Mecca. Yet the body in Nacho. What's Uncle Mecca now who horns were Oko heavy, and I'm actually imagine a castle. But your matter, bet you was why. My men for I'm a fancy. Now go pass on drink out. And council. About all I am last while I'm honest, mamma didn't be a cassefree. Oh, menti TV no. Why? So radio nso menti yankasa. Council. Udin. Kasa fi fa bi tell me baby. Mbacho ma menti o. Yeah. Kasa fi fa bi tell me na baby. Oh, nana body ma menti o meti won kan power open ma menti o. Ma me na no kan. Ya bi. Obi e bona baso. So now you say be a class will be a BBC that boy. Hello? Me ba cho me ti won kan pa. Na me na so no okay. Ya be. Mate, yera se nse ne lines no. Ti mama yi kwasi na mama. De o se yakọ maka nya maka nkwa na ekwesire Boniface. Okay. Okọ Isaiah 19:19. Oso de afọdibuchi abesi Misiri masase mfimfin. The Budum Bessin in Chias, now I'll be called Friend Yankopon. Yankopon so small, the form of my or Mattia on Bible. And Tinyamaka and Quan to call Bible moi, and maybe some material no tree, you would do me and son. I said your katana bonnet, no one yapon. Timleby, as I count bonnet no noon, who know there, no jay. Okay, no jay, and I made a bonnet there. A betcha, I saw the boy any about Sacra, so about when you either, or money either, or money. Toko maka na udi koke sika kwa ene awaboka ya fa koke sika nko maka mate me so se ntase etim ayadwuma ya bre no hanom na bre no be jai na ri dwuma di no enso so e dey si Alhaji Pounds open anyway or ye brutal papa Nyankopon ensure nemom e ba so mo sponsor mo bo ma mi abaso nwi o mama mo bo na abaso na me bo abaso na last call na kan no mo bo na abaso na nemom esi pinjas aso na hokwa nti wo so kakra no betimi e da sponsor sabia de bia na otwi bia na betimi ba radio and TV na asem ketwa so nti no kakra wa no onso for be support na de bia nya yentimi bra na yemisua de nti Alhaji Pounds anyi ba bia obia no Nyankopon inshallah na ebra bi nhwe frano Suleiman Mohammed. Okay. Ono Nyankopon hira ne mpanifo ni nyina ache bia Alhaji Pokufa ma nkramofo amwa alaba nyina Nyankopon hira mu nyina. Okay. Ye nyina ye baako. Ishmael ne Isaac